обратинала бе замислинен коле војскаки. Ако вакераја дека и си мануша со на джанге, ка се алете маребе, сама буджене лендар джанге. Постојнена сине мануша, јек лендар тано Хамид ибн Муслим бикинала бес, кога со алоте пишинол сам. Кој гас му дарѓа, хемо долески да сине парично награда денди. Да те олаф имам Хусинескер, бути тано дура мендаро понижување. Амен. Бојле камера копре, него ли те живина вечно коко чака. Мржна сине, сускија кајана не, едноставно мржна прајка. А кајана не, едноставно мржна. Мржна шајте мрзине ке мануше, икс причине. Ама тоотото доворум бари мржнате чине шове масеконгере бебе требала тове насвало. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Пренесено имам Али ибн Муса Реза саламуллахи ва салаватуллахи алейх. Пенидор од духавде мануша некаровен асавке манушеске сарсоитано о Хусейн. Соске чачипаске терове упралескири трагедија, башилескири трагедија, бришинала о баре гюнахија. Па после вакергја, кога ка наступинал сине о масек Мухаррам модат, елен имам Муса ел-Кјазим алейхиссалам, надиклеле дека асандило. Хем ковол сине ки е касавки туга, о прва деш диве са, ако дешто диве, сине диве, ројба скоро, хем дукен горо башилеске. Хем кава керал сине, а кава итано диве, кого Хусейн алейхиссалам, уло шехиди. Саллаллаху аля Мухаммад ва али Мухаммад. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وبربو صلواتي كوچسترو إمام علي السلام الله وصلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. Одуито кочестаро имам Али ибн Аби Талиб алейхи салам. اللهم صل على محمد وآل محمد. Отрито кочестаро мароджи имам имам сахиб ал-аср ва заман. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر عليكم دويتو مجلسي تارو ركا إمام حسين اسكر سلام الله وصلوات الله عليه. Потесо, иншаллах, детално канализирина од дешудуи сатија со десисалиле од дешто диветаро масек Мухаррам. Ерати почмингем таро панчем саранду ефта, то есто моменти кога кълдинге о сабах намаз, хемавдиве иншаллах кадика таро ефта о сати сабале скоро со десинула пески кербела. Откако имами алейхимуссалам поставиња е Зухейре, ки бири десно странатари војска, поставиња е Хабиб ибн Мазахире, ки бири лево странатари војска, хем поставиња е Фадил Абазе алейхиссалам, ки срединатари лескири војска. Прво нешто, кога со керолу имами алейхиссалам и клола ко Мегдани, управил ко Пирограс, хем почминала те керол худбе, меджлисија керол. Капучамен соске, сојо себе пису имам Хусейн алейхиссалам кергја акава. Ако дикено карактер имам Хусейн ескор алейхиссалам, хем дикено карактер лескере даде скоро, тогаш ка забележинен јек бути машкарлен дедујете. Машкар ко имам Алија, хем ко имам Хусейн. Имам Али алейхиссалам кога
освојнала по Хајбер. Марала песе дује паленцар. Пред те ударала е дује пален сокерала. Авен кодине Аллах ескор. Амен мангаја Муса исто сарсоту мен мангеде Муса. Пробинала сине джико последно моменти те овену путиме кодине Аллах ескор субханаху ва та'ala. Агар имам Хусейн алейхиссалам и клола хем керала и наредно худба. Захвалинала пес Аллах еске субханаху ва та'ala. Хамдидала Аллах еске табарак ва та'ala. Бичалала е пейгамбереске саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллам о селами хемдала ек таронна и баре худбе дескере. Баше якая худба шете кере дежди велафи. Ама мен тикно дело канализири наша. И худба лескери тани познато палакала лафиале. Акала лафия лескере. O ista lafia кола супост имам Седжат алейхиссалам употребингале в Сирија. Ако наџане на кој си юм дозволен манге те представи наматуме. Соске која савко начин вакерга. Соске шево народу кола соалете боринем пес против лесте, ни на джанге касе алете боринем пес. Соске си амен доказ башадо. Кога ресена ки Сирија, мануша која дикено шере ко попие, на джане на кас мударге, на джане на кас кере шере. Соске си мануша ки војска е Омер ибн Саад ескири кола со на джанге касе алете марен пес. Ani na jange kovaitano o sebebi sos ki alete marempes. İmam Hüseyin aleyhisselam iklola hem obratinala pe zamislinen kolе војскаки. Ако вакераја дека и си мануша со на джанге ка се алете марempes, ама буџене лендар джанге. Джанге ка се алете marempes. Джанге дека кавајтано Хусейни очаве алиаскор. Hem bari mržna sine e manushen so mudargi imam Husine mržna karşile skoro datu imam Ali. Mržna karşile skoro datu imam Ali. İmam Hüseyin aleyhisselam koga iklola te obratinol pe se voјска ке тара Омер ибн Саад викиналален котрума Аллах скоро табарек тара. Викиналален товену путиме. Hem овојник имам Хусинеске снама каја ја Аба Абдулла. Зарем надикеа каси сиамен бути. А кајата ни војска која соалите мударол тут. Ковајтано ефекти тут обратине тут ленги. Ковајтано ефекти тут обратине тут ленги. Манушакола со окалбија ленгиретане сосема 99% муле. Коборитане о шансе акала мануша тиранем пес. Астаргјале ефекти имам Хусинеске снами худба. Astarja, enja to dive, hure bën jezit, çivala peskeki godi, kase amelun te marama. Zehra kere aleyhisselam ve çaveya. Yek sekunda teringe hure tiranol pesko, bayrak imam Hüseyin'e. İklola, hem vakerala, oslen olafi. Vakerala, bud cennet umendar canenama. Hem bu cennet umendar na canenama. Акаја дуња тани ховавни, ма дозволинен тумен, ма дозволинен да ховавол тумен акаја дуња. Соске сааринен гетаро, таре езидескири војска, таре Омер ибн Саадескири војска, сине обечими парично награда. Нека сине обечиме тана, државе, neka skesino beçime gradia. Primer Омер ибн Саад цело рейлеля, а дисуно дое рейтано држава. Dakle, ma dozvolinen te ovavol tumen akaya dunya. Soske sada vas soka dobinen na nete trajnal tumen geveshno kana shol tumen da. Obratinala pe Омер ибн Саад ке vakala ya Омер. Te dăltu do jeziti orei, kozum kovel tute ki posed. Deš, biš, pinda berš, palo pinda berš, kačateli pu. Jek taro manusha, duri postojnena sine manusha, jek lendar tano Hamid ibn Muslim bikin lapes, kova soalote pishinol sam. Koi kas mudarga, hemodoleske da sine parishno nagrada dendi. Samo te ave sine te frde ek bar, upravo ko imam Husejn alejselam sinetke pare dende.
Хему имам Хусейн алейхиссалам вакела каја дуња на не ништо. На не вредно. О кибирлија мануша кана на дикјола ковајто на вредно со дуња коро. Ама кога на кјоли дуња, тогаш халола. Ако си не о живото кија каја дуња шукар, тогаш ту мен на етовен си не живде, ковен си на пейгамбера живде. О пейгамбера те манген си не те вакерен јараби мали амари душо, одевол кога возможи на линге си не. Ама чимо пейгамбера вакерге дека каја дуња на не ништо, тогаш кој си ен тумен англедер ленде те роден? Кој си ен англедер ленде тумен те роден вечност? Соскио мануш, замислено на дава менталитети. А кала лекција и да неа менги. Јек лекција календар тано со имам Хусейн алейхиссалам, со имам Хусейн алейхиссалам, и клило те керл лафи манушенге, кола со 99% о калби аленгеретане моле. Дуито лекција. Постојне на дуј начина сар те поможине ке манушето волопутимо. Те правелеске да во удар до пута горо. Јекитано те керелеске дерси, хем дуито тано те сикавелеске тиро ахла. А кала дуј сини комбинација имам Хусейнеске реслам, кадиве таријашу. Со скова кафе насамо религиозно, хем лична буќа бире истакнинала. Вакела те на ховавгјум кастумендар, те на чоргјум кастумендар паре, те на халум не саво хако тумаро, со скјален тогаш те марен тумен мацар. Зарем на сиенсине тумен одла со викингенма, хем вакерген, кај иси тумен потреба, те водинал тумен некој. Ако лена нешто да рекаја дуња, лени таква, лен освест, карши Аллах те бареке о таала. Одовален, имам Хусейни саламуллахи ва салаватуллахи алейх, обратињапес, хем бут мануша, ке омерескири војска почмингете шунен, имам Хусейнеске реслам елафија. Тогаш омери во сад, вакерла ошима, зарем на джанејака скоро чавака, акалај келами, акалај лафи имам алијаскере, и чиби оштро саре пейгамберескири, хем имам алијаскере, те дозволи гелдеске те керел лафи чико крајо, тогаш на не те ли ке буџене сакачом кјамари војска. Имам Хусейнеске реслам олафија сине сар стрелке со посавено калби одоленге ка со сине шанса те пробрати немпеско диветари Ашура. Пробинала сине омарибе тоа последна опција. Мате маремпес, ако шај не сар те преговоринен, ако шај не сар те авен ко заклучок, ама и сие клафи со дукхавала е мануше скоро калби хемадава, буквално кодикја ко мактали дукхавала сине хем е имам Хусейне скоро сламо калби. Омер ибн Саад, лаанахуллах. И имам Хусейне дала е дуј опција, или ка предајнетот, каде беати езитески, или спрементот ове шехиди. Имам Хусейни сар обратинала песе Омер ибн Садески лафен сар хејха, тешко ли акава, од шавота ризина дела манде Хусейне опци. Дика е оло моменти, мангелата вакерал, о ислам, лескере па поскоро дини, ало ки е касавки ситуација со нечисто мануш, зинакоро мануш, дела е Хусейне опција те предајнал пес. Дела е Хусейне опција те дел беати неправилно владарески или те оспремно те мударал пес. А да те олаф имам Хусейнески бути тано дура мен даро понижување. Амен. Бојле камера ко пре, него ли те живина вечно коко чака. Имам Хусейн алейхиссалам кога баба керала, о народо ке омерески ли војска почминала те размислинам. Касе але момент те марам.
поинала хемо дерси, хемо ахляко. Соске ако иситут джан дипе на нетут ахляко, народо на нете шуненто. Или обратно, ако иситу ахляко, ма нету джан дипе, несто те вакере джабе. Домно само мо калби тол чисто, на неја да вакоти. Хеман динала ленге, јек аети тари суратул Юнус, кога со Нух алейхиссалам, пе народоске, вакерга. Джанена, мешајте герав дерси, тушајте гере дерси, ама срсо керга дерси, кога Нух алейхиссалам, никој на керга дерси. Ороме њашел берш викинге манушен коди. Хем джанена козо молендар прифатинге, тринджене, дуи тринджене. Ама дева ур некој пегамберен гор. Никогаш наси не бари бројката романуша ки стране чачи баскри. И самото кербела да вас секавал. Диксаве ајетија употребинало имам Хусейн алейхиссалам. Тари суратул Юнус кога Нух обратинала без пире народоски. Вакерала ако му престој, ако му присуство машкар тумен детано више досадно. Суске мануша ко време Нухеске алейхиссалам досадно си еленге вишете шунене Нухе. Пандена си не дури пекана, чивена пенаја гярко пекана, мате шунен. Замисли на ковајта но халија дале манушен гор. Орон викиналален те кувен го чаджибе, ола чивена пекана суске досадин. Јаленге сау исто вишете шунен. Девел, дженети, ајде прав нешто јавер. Имам Хусейн алейхиссалам керала, ако ме мо престој, хемодова со викиналото мен ко Аллах те бари келатано тумен ге досано, тогаш авен сари не упраманте. Кога вакерала кала лафи авен сари не упраманте, почим ге те шунул рој бетаро шатој резене бакер. Авен сари не сасуси тумен, тумари сила, авен сари не упраманте. Тогаш почим ге рој беко шатој резе бакер. Саламуллахи ва салам. Пало од ова, имам Хусейн алейхиссалам вакерала ленге. Ако мислинена дека акава со кедингенуме на кате, тано себеби те мударен ма тано шугар буди ховавена тумен. Тумена кале постапкаја влечинена или хуларена Аллахескири холи убрал тументе. Емо Аллах касидол тумендар пиро рахмет. Аллах касидол тумендар пиро милост. Замислена на кајтани бари бути. Соски имам Хусейн алейхиссалам вакерла. Ако кај холан керене Аллах ете барак ва таала. Пазар на вакерге о пегамбери салаллаху алейхи ва салlam. О Хусейни таномандар. Зарна вакерге Фатима ке алейхиссалам. Кај холие Фатима ки тани холи Аллах ески. Холан кере Хусейне, холан кере пегамбере. Чим холан кере пегамбере, холан кере Аллахе. Откако веќе керала бут време лафи, објаснинала ленге кај тумари постапката ни само со шејтани ховавкето. Савојтано обеќање шејтане скоро, ховавно обеќање. Сура Ибрахим вакерала о шејтани, кај одредено бројта романуша ко суно диве, кароден лестар помош, кароден лестар јардам, со вакерала ленге о шејтани. Манна си нема ни само власт убрал тумен. Ме само вакерген тумен ге екидеја, керен акава тумен керкен. Ако мангена те кривин керен авдиве некас, ма кривин керен ман. Кривин керен тумен, соске тумен сен криво. Имам Хусейн алейхиссалам вакерала ленге ка керен акава, ка мударен, ман мечхавен. Ама палодова те џане ке ка перен пишмани. Соске каја бути, каму келе Аллахе скоро проклетство упрел туменде. На нето ол тумен спас. А ако шунген ман, хем слединген од друме чачи скоро, а дава туменге ко волко хаирина манки. Соске сојот целта ромеджлисија, од джемаатите користинал, телел полка, телел урнеко, телел корист, за да те чивола дава копиро живот. Опорак имам Хусинески реки кербелата не дала. Пало кога вакерала ленге кај о шејтани ховавќален,
тогаш почминала да ја лескири познато худба, вакерала ако наџанена кој си уме, дозволинен мангете представи навмату. Со мислене на која поврзаност по имам Хусейн алейхиссалам прво вакерала вако ко диветари Ашура. Кас порединала, кас андинала таропире пред си англедеш. Зарем насиуме очаво тумаре пейгамберес кере чая кор. Зарем насиуме очаво е Фатима кор. Абдисуното диве. Амен манга е Фатима. Оисталаф имам Хусейн алейхиссалам вакерге Умер ибн Садеске. Зарем тумен на мангена тумаре пейгамберес кере чая. Манга е пасар алем против лакоро чаво те боринето. Против лакоро чаво алем те боринето. Против имам Хусейн алейхиссалам алем те боринето. Зарем мен насиуме Хазрети Фатима коро чаво. Mangla te se dincherălă ca le narodo, să vedu cales iritai terpengea chimedina. Duito kova sova kerala, zare menas yum ochavo tare peigamberes koro nasledniko. Bujene ka vakerena be tu meno shie tu mare imam je nikogaš na vakerije de katane naslednike peigamberes kere. Imam Hussein islam sova kerala. Zare menas yum ochavo tumare peigamberes kere naslednikos koro. Sos ke na vakerio zare menas yum ochavo alias koro. Manglate dăllen coznaine o vilayeti bizo Imam Ali salamullahi alaihi tu men kavene ke kosavko slučaj te avente mudarene Fatima kerečave bizo to ultumen Imam Ali ko tu marojivtibe la hawla wala quwwata qildim namazi yek haji yek umra postin sekova vreme de zekati, de sadaka, ako nanetuto vilayeti Imam Ali Skoraslam kotoro životo, tik šovardešujek ber špali hijra, so desina lapes. Muslimani uštenate mudarene pegambereske rumu. Muslimani uštenate mudaren, e Imam Husineske alaihissalam eçhave. Efta masek, šov masek. Soski acaba desina lapes, soski nanetuti Imam Ali alaihissalam koto životo, palo pegamberi. Soski bud manusha mangena dovane saria verčane tiranelle. Ave tu mene aliat și vena po angletaro pegamberi. Nijek šija acaba na kerula, ako nekoj kerula acaba togaš na nešija. Zarem mokako, dik zamislenen. Akala manusha ke umereskiri vojska, vakerena mangaje pegambere, mangaje Alija, mangaje Fatima, hem posto Imam Hussein alaihissalam upotreban so, zare menas yumu unuko e prva kongorotaro šehidi, o Hamza, Esedullah, u Esedi Rasulillah, Allavi Allah eskoro, hem Allavi pegambere eskoro, zare mangena ne of kako. Mangaja e Hamza da, ama sudes lape spale muštilente marentuve protiv Imam Hussein alaihissalam. Zare menas yumo čavotaro Džaferi tajar. O manuškova suitanu isto leske kako. So činena leskere vasta, hema Allah te barik o tala, dalale bakate letinul kote so kamangel ko dženeti. Zare menas yumo kalen sar familia. Kako? Dat? Dai, zare menas yumo nuko e Muhammed eskoro islam? Oja. E pas akadika kala lafia Imam Hussein eskersam. E pas so te ringeatumente aventuștente marentumen protiv mande. So. Janena so vakerena ovojnikiata rombele masa. Ja Hussein mareame sebebi i mržna svisjame karšiti rodac. Mareame tuja sebebi svisjame mržna karšikoto dato alijaja. Soskiki vojsko mereskiri Vojniko 1, mudarga Imam alaihissalam leskere dade ko Bedr. Vojniko 2, mudarga leskere prali Imam Ali ko Sifi. Vojniko 3, mudarga Imam Ali alaihissalam leskere papo ko Nehreva. Nas prečinala men ništo, ama i si amen mržna karšiti rodac. O dobro mrzim Imam Ali alaihissalam, wallahi.
одобро мржна синелен сускија кај на не едноставно мржна прајка. А кај на не едноставно мржна. Мржна шете мрзине ќе муше. Икс причини. Ама тоото договором бари мржна течине шове ма секонгере бебе требала тове на свало. Шове ма секонгоро максим течинеле скоро шеро. Хемате деле паните пил. Требала тове птен на свало за да главате кере. Дик имам Хусейн знам саве народоски обратина лапес. Нула рахмети коле моро калби. Нула милост коле моро калби. Ама истамануша кылдинге, постинге, зекати денге, хафызия Кур'ан ескересине. Ама нас пречингален саудовате мударен имам Хусейн. Соски имам Хусейн алейхиссалам сака баба кералалем гесин. Соски те суннот две ко сунно диве, матоволен оправдувања бе на джангем ка се амарајаме, на джанген. Пало хулафи имам Хусейн алейхиссалам джанген ка се иситумен бути. Джанген ка се амаре на това. А голафи имам Хусейн алейхиссалам на духавге тумаре калбија, на освестинге без. Соске джанена ли дека ки војска е омерески, пало каја худби имам Хусейн алейхиссалам, паншов джене, те жени клона. Сидена пестародова, хемирана песко помаре кера. Дујтрин жени джана кој имам Хусейн алейхиссалам. Панда кодешто диве сабалес коро кој пта. Буџене джана кој имам Хусейн алейхиссалам. Хури бен Језид ал-Ријахи. Акава кералале претедул имам Хусейн алейхиссалам и худба. Ракјате скоро авалалес. Соски имам Хусейни таро дуито Мухаррам, абдесем дуито Мухаррам.